Asikubingelele sikwamukele kwi-channel ithi kwi-channel yakho. Siyabonga nje ukuthi-ke uhlezi usilandela. Uma ngukuthi umusha kuyona le-channel zizwe ubusisekile ngolwazi esikulethela lona, noma-ke ungukuthi uyabuya kwesibili noma uhlezi usilandela ngasonke isikhathi. UNkulunkulu ekubusise nantu ulwazi luthokozele. Dokotela asikubingelele. Ngiyavuma, ngiyabonga kakhulu bhuti. Sisethembisa-ke la ngane yakwethu nje ukusibona. Sivakashele-ke umelaphi wendabuko semkhantsho Uvukela ubaba Msimango. Sibenza ngamakhambi esintu. Nanoma yiphi inkinga obhekene nayo, inkinga ethinta yamabhizinisi, noma inkinga edinga ukwelashwa, noma inkinga ethize esuke idinga amakhambi esintu mhlawumbe ngandlela thize, uyakwazi ekwelekelele kuyona. Uyakwazi ukuthi-ke umthinti uma ufuna usizo kuye noma uyafuna ukubuza izinto ezithize, ufuna ukucaciseleka, uyakwazi ukuthi ayishiye-ke inombolo. Uyakwazi ukuthi umfonele akuphindule noma uWhatsApp, uyakwazi ukuxhumana. Mina-ke igama yazi ukuxolana kuPastor Winike. Dokotela, ngifuna sibheke la udaba lwabantu abafuna umsebenzi kodwa bangawutholi okumnyama, ongabe umuntu ofundile mhlawumbe wagcina kwa-matric, noma umuntu ofundile wafika e-college wathola isitifiketi esithize, noma umuntu ofundile wa-university wathola isitifiketi esithile, noma umuntu futhi oke wasebenza waba ne-experience kodwa-ke manje kumnyama akulungi. Lo muntu lo esikhuluma ngayo umuntu ohambayo ofesayo uma kuthiwa kuyafeswa, umuntu owafaka ama-CV uma kuthiwa kufuneka abantu kuney'khala zomsebenzi, umuntu okuthi uma kuno-connection, kunabantu abamthatha kuno-connection, akhokha aze akhiphe imali kodwa ebhatala ukuthi mhlawumbe angene emsebenzini. Kumnyama akulungi noma sekunjalo, sekunabantu abamzamelayo. Kumnyama, uvaliwe lo muntu ngci. Wena njengodokotela, umuntu onjengana loyo uyakwazi ukumelekelela, nimlekelela kanjani? Ungathatha isikhathi esingakanani ukulekelele futhi? Babe sabalekelela kakhulu labo bantu laba lapho kuletho inkinga njengetinto emsebenzi. Asiqale kule emsebenzi babe. Kukhona ukuthi umuntu ufundile uphethe amaphepha akhe, abanye ngizengiva abanye abantwana bambasha athi bamsimange ufuna ngwenza amanye lawa sekayimepha se-Africa shothi agcwele idiya ahlala nasemakhabethini la kubekwa khona amabisi nediya, so akhathala lo muntu enhlizweni. Siyabanceda kakhulu baba njengalaba la sithi baqedile izikolo babuya ku-university oma college. Lana babe ufuna bangilalele kahle ababukeli bami njalo kusiloko sivula nathi ingcondo la kulehle lesikulo, sibonisa abantu indlela lakufanele bayiphile. Laba kulabafundile ungendeka ufundile nje kukhona umhambo othile wakinde kanti ufanele undlule kuwo ngokwelisiko lakho kuzoqale ufune lo msebenzi. Maybe khona tinyanya thide nangitinyanya labanye abantu batambuza ukuthi yini tinyanya baba Msimango siyathi lento kunemadloti thize. Ngito tinyanya le kunemadloti thize la lofuna ukuthi before yofuna umsebenzi ukuqhumane nawo, ulinke nawo, ngone lafuna awuvula leminyango lapha uyakhoza report lapha uyakhona uyongena khona kulaba mhlophe. So na umuntu nje usona ngoba mina ngifundile ngiphethe iphepha, iphepha linokucwa libe ngumuntu nephepha linokucwa libe imali. Kufuneka wena nenyama yakho nalabantu bambesela kuwe enyameni yakho nisondele lapha kulaba mhlophe, bona labantu baqhamuka nababheka lapha mhlophe babheka lento yakho babe nenjabulo ukuthi hayi lona impela afuna simthathe. So ngamanye amazwi into oyivezayo dokotela ukuthi akubona bonke abantu okungalungi ngoba beloyiwe. Abanye kudingeka ukuthi baxhumane nethongo lapho noma ithongo lakubo bese kuyakhala. Liqiniso baba. Ubona ngani umuntu ukuthi ayi ngivaliwe la, ngiloyiwe ngavalwa ubunhlanhla, noma ayi la kunethongo efuna mhlawumbe ngilenzele ukuthile bese liyakhanyisa? Kunjena wona bhuti kufuna njeka lokungikhuluma ngomanje nginawo. Umuntu uyasukuma uya kuBomsimango. BoMsimango baningi la ngaphandle. Uya kuBomsimango, ngikhulekile ekhaya kaMsimango. Baba Msimango lana ungibona mina ngumkhize maybe. Ngumkhize nje ngilashongwe mina. Ngilashongwe nje mina baba Msimango ngihamba lana ngihamba ngifuna ngempilo yami mina la. Ngitobhula la ekhaya kusi kahle kahle mina kwakhala nyonini ngempilo yami. Angithoni uyazi impilo yakho ukuthi impilo yakho wena incwela kuphi iphakama kuphi. Lo muntu ufuna ukutshela ukuthi hayibo ngiyakubona wena ufuna umsebenzi awutholi.
ngiyakubona wena ufuna imali awuyitholi nangabe ukuthi unesandla semfene ufuna amtshele vele ukuthi unesandla semfene esigibele emahlombe akho esigibele ezandleni zakho esigibele ekhanda kuwo esigibele enhlizweni kuwe nasegazini lakho nangabe abantu abalele phansi ufuna amtshele ukuthi ngibone idala zakho mina la ziyabaleka kuwe nami nje ngikubhula sengibhula ngoba sengithumela zakithi ukuthi babambeni abantu ngifuna ukukhuluma nabo ngibona babaleka la so nababaleka bakini angeke kulunge lutho bhuti idlozi lakho ngilona lelinetipho wena umlandeleli isdry steering impela esingiso singumoya la kuwo wena lokho uyalandela nje uyalandela steering siyahumuza nje la kuwo so nangabe wakalungiselanga ledloti lakho ukuthi ngalo asiqale ngalomuntu oloyiweke manje before sizongena kulo nangulo uloyi uvaliwe kuboshiwe kwafungwa kwathiwa uyozafa ihlupheka lamaphepha anawo esikolo ama-university ama-college sifuna hlobise ngawe endlini nangu lo muntu lo niyayivula le nhlahla niyakwazi ukuqhaqha lezi khiya ezafaswa buti sathi qhanqa tikhiya ufuna beve kahle lapho balaleli siyavula lokho ke sathi qhanqa tikhiya nalethi khiya nasithi qhanqa nje akusinga lendlela bona babalalele emakhaya ngifuna ningizwe kahle mina Dr. Msimango akusinga lendlela lenicabanga ngayo nina ukuthi afike Msimango uyaphalaza afike Msimango uyapeyitwa afike Msimango uyiswa maybe emfuleni afike Msimango maybe uyisinzabeni afike Msimango maybe uyisidulini afike Msimango maybe uyancinziswa maybe uyacatshwa akusinga lendlela leyo dine hamba nesibopho bakuqele edlozini lakho bakufune kuphakathi kwebantwini bakini enhlanhleni yakho akukho umuntu la ngakhona ukubopha ngakabopha ngenhlahla yakho ngabopha ngedlozi lakho lapho sitofuna sicale ukuthi sibofulula idlozi before sibofulula wena so bantu ufune le picture le idraweke lathi ingqondweni tabo ngoba umuntu afika la ufuna into ukuthi baba Msimango mina ngifuna into ngathi magic quick lidlozi lela balincengile ecala laba dryisa kodwa egcineni balibamba nawe kufuna uncengele idlozi lakho segcineni nalo igcinele njalo uthola indlela ukuphunya kwalibalela ukuthi unlock ithongo then mase ngicela uku-unlock ithongo niyakwazi ukubuya kuye ke manje bese unlock ubunhlanhla bakhe buyavuleka siwasha yena baba inhlanhla yakhe ngichambe naleli dloti la kuye ufuna nasigijimisa leli thonga lela libuye leli dloti lakhe lo moya lo nenhlanhla lo moya lo nenjabulo lo moya lokuthandzeka sifuna siwashe yena sinstory lo moya wakhe lo wabokhokho bakhe la kuye kuze navela kulaba mhlophe bambona ukuthi impela umuntu lo hey woza la umuntu bangathi nabakubheka babona isilwane isithize marogezini ucokile so la bese kuthi ngaba into engathatha isikhashana engeke nje walala wavuka kusasa sekulayo ukuthi process mara ayisi process and ngasho ukuthi asithi umuntu uyafika maybe le viki leli senda lawo ma treatment ukuthi sidonsa lithonga lakhe le viki letabo siyabuya siwasha yena then kuyahlangana notaka uyothola umsebenzi baba uthola nje kahle straight haca lo la ufundele lo la ufuna wona hayi ukuthi sokuthi ufundele kubuteacher mara bokuthola soyomophe clinic ayihambi lento kanjalo something wrong kuwe something wrong edalweni takho nanguke lo osesiyathola ukuthi lo uyakwazi ukumlekelela lona ke othola ukuthi inkinga isethongweni ithongo lifuna enze ukuthile noma kusile ithongo idlozi lakhe ke mhlawumbe ifuna unomsebenzi othile efuna ulandele wedlozi noma ithongo lifuna enze ukuthile bese livala ubunhlanhla umuntu onjalo uyalekeleleka yini ukuthi lo bunhlanhla buvuleke ngale ukuthi alandele lo labizo idlozi elimbizela wona noma ithongo lokho elimfunela kona uyalekeleleka kakhulu bhuti nangaba ngakhumbula abalandeli balelihlelo lesicale nabo bangacheka ku video 1 ivideo yami yokuqala ngengabekisa ukuthi uyahamba uye kuBomsimango uyobheka wena lana ukuthi mina nginhloboni ungendeka wena udalelwe ukuthi kodayisa ungendeka wena udalele kuba umuntu ukuthi umholeli othize endaweni thize so ngilapho sibheka khona thina boMsimango ukuthi kahle wena sipho sakho nsiphi la letipho tonke leti usebenza udayisa ukugada kumbe into ethize lidlozi lakho alikuzale ngepurpose linezinto lofanele wena uzenze so into eveza ukuthi abanye abantu akusi ithongo ungenzeka ithongo lalowo muntu loyo
limnikeze ubunhlala bokuthi lo akabe usomabhizinisi yena bese uyasuka uyofundela ubuthishela bese kuzoba nzima ukuthi athole umsebenzi wobuthishela ngoba yena ubizo lwakhe ukuthi arane ibhizinisi lokho kuveza ngiloko babe kangangokuthi nje ngigqwalise kulamagama akho angayo usebenza lobuthishela bothishela abanye bayahola kundlula yena bamenza nje temporary mlibe upay for 10 years lo noba temporary teacher of temporary uhola u2 cent uphushela abantu abasebenzayo laba bahola imali enkulu wena uyalandela bathi hayi sizolungisa kanti wena ufostele into engasingiyakho isiphiwo sakho siletho ukuthi ungudriver wena ufuna udriver manje njengamanje uyabona babe sekuyacisha izinto eziningi bafazi baqala ukuhlanganipha bafana namadoda manje nabafazi babona bashayela ama-truck abafazi bashayela ama-pallet abafazi bashayela i-train dala lo unobona umfazi nje ashaya i-truck buvela ukuthi hey ayikho lento kanti bakhona abashona okhokho omama obani bebenazo lezo iphiwo kodwa ngoba ngokwenziwa ukuthi kunemqindezelo thize ekhona ufuna ukuthi ungahambi ngale ndlela le ufuna uhambe ngale ndlela le izwile-ke babukeli kungenzeka uthole ukuthi vele awutholi umsebenzi noma akulungi ngoba uvaliwe abathakathi kuyalungiseka kungenzeka futhi uvalwe ngoba ulandela into ithongo lakho elingakufuneli yona noma idlozike lona uqobo linomsebenzi likubekele wona ofuna ngabe uyawulandela wena ubese ulandela lo usuku ufuna kungenzeka sekuba nokuphazamiseka ngingakho kubalulekile ukuthi ube umuntu ozokwazi isimo sempilo yakho ukuthi simi kanjani ubizelwe kuphi uzowathi ulandele lolo bizo noma wenze lokhu osuku ubekelwe ukuthi ukwenze siyibeka lapho kwinkulumo sizokwazi siqhube ezinye inkulumo dokotela abantu uma befuna ukuthi ubalekelele umuntu otholakalayo utholakala kuphi dokotela siyakhumbula ukuthi uke wabekisa ukuthi ngenzeka uphinde uthole esinye isigodlo ngaphandle kwalesi sobe silathembisa ikuphi la utholakala khona okwamanje ngisatholakala khona la ethembisa i230 Jiyane la kusemtini kami kodwa lesigodlo esinje ngifuna ukusenza baba indawo ukuthi vele ngobe ngisebenzela kuyo is like a surgery so ngifuna ukuthi abantu bangithola 24/7 noma ngabe nginema appointment ami nginawo nginendawo la ngifaka khona ama appointment nalabo abanganama appointment abahluphekile ngifuna ukuthi nabo ngive ngibanaka ngathi singinaka iqhiqhiqhi kuphela cha umsimango kokho lokho kuna 50-50 wonke umuntu uyafana emhlabeni sinedlozi sonke ngiyatholakala la 230 Jiyane Jack Mncube Street inamba is 0823645616 Siyabonga kakhulu uqhubekene ubukele umfanekiso oqoshiwe ushare nabanye abantu ukuze kulwazi lo olufana lolu lifinyelele kona wonke umuntu ngoba ngiyacabanga ukuthi kunabantu abalidinga ngempela lo lwazi olingakwazi ukuthi libalekelele okumanje nje bathwele kanzima empilweni badinga ukuthi balekeleleke bakhanyiseleke ngezinto ethize sinthanda ukubuka